2016 reka manza nyuma du statistique twihuta dukoresha umwanya neza. 2016 nibwo Manu yaherukaga gutsindira ku kibuga Anfield, ni ibintu bitaba kenshi. Hanyuma imyaka rero hafi 9 yarishize Manu idatsindira kuri iki kibuga, yongeye kubikora bari kubona Van Gaal. Yego. Hanyuma 2014 Liverpool nibwo yaherukaga gutsindwa imikino ikurikiranya. Iyo mikino ine bayitsinzwe nyuma yo gutakaza Suarez bamugurishije muri Barcelona. Murabyibuka ko icyo gihe banaguze abakinnyi barimo Balotelli, barimo Rikirambat, barimo umusore witwa Alberto Moreno, barimo Barazar Markovic. Abo bose Brendan Rodgers yaguze ntibigeze baza ngo babashe gukora equipe nziza. Biri no mu bintu byatumye mu gihe cyakurikiyeho ikipe ya Liverpool itamo gutandukana nawe igahitamo kuzana umutoza Jurgen Klopp waje no kwigira ikipe nziza mu bihe byatambutse. Baravuga bati rero nyuma yo gushora miliyoni 450 muri no mercato Liverpool ashoze amafaranga menshi cyane z'amayero. Ati biragaragara yuko ekipe umutoza wa Liverpool atarabasha kwigira ikipe ishyize hamwe, kiracyari ikibazo gikomeye kwigira ikipe nziza. Dore kimwe mu bikoreka k'ikipe ifite ibibazo bikomeye cyane. Mohamed Salah ibaye match ya 7 adatsinda icyo bita igitego muri open play muri Premier League. No kuvuga ngo nibyo yatsinze byari ama penalty match 7 zikurikiranye adatsinda igitego muri open play kuri abagupasa uratsinze. Mohamed Salah ibyo n'ubwa mbere mubayeho kuvagera muri Liverpool, bikwereka uburyo muri Liverpool hari mu tubazo mu kubasha kubona. Wayne Rooney yamubakinze yavuze ngo uyu ni umukinnyi umaze sezo nyinshi muri Premier League ari uhetse ikipe ya Liverpool ku bitugu. Ati mwibuke ko imyaka ibigenda imikinire n'umuvuduko w'ishampiyona ibiriho. Ati ni byiza ko yemeye kongera amasezerano. Ati ariko kuri nge nabonaga ko atagombaga kuyongera, agombaga kugenda. Turareba imikoresherezwe ye ariko ikikwereka ko Liverpool ifite ibibazo bikomeye cyane. Nk'ubu yagize possession 64 kuri 36 ya Man U, itera amashoti 19, Man itera 12. Man U yagize touch 16 muri box ya Liverpool, ariko uzi Liverpool touch yagize mu kibuga cya Man U yagize touch cyakoze ku mipira 52 iri muri penalty box ya Man U, ariko ntibatsinda igitego. Imagine Man U yakoze baro 16 muri box ibonamo igitego, ibonamo bibiri. Mu gihe Liverpool yakoze baro 52 iri muri box ibonamo igitego kimwe. Icyo rero bavuga niki, Liverpool ifite ikintu cyo kuba iri kurashinga ibintu cyane. Umutoza arabasaba mwubake twinjiye muri box, baro zirageramo ari nyinshi pe. Ubwo none amaze gusimbuza azanye Ekitike na Bafura na Yuritsi na ba Curtis Jones zinjiye ari nyinshi muri box ya Man U, ariko sari imbere y'amagahusha. Urabona hari ikintu cyo guhutiraho ukabona Kodi arahushije, hari umutwe ari muri metero nk'ebyiri n'izame 3 iza muri rangaye barayishyira hanze. Rero icyo kintu cyo kuba batari kugera composure gutuza imbere y'azamu, icyo gitutu kiraharagomba kubaganiriza kuko na kantu gato gusa mentally bakosora bagatsinda. Ariko ikibazo gikomeye nanone bafite ikintu cyo kuba vulnerable cyane muri defense. Sara yavuze ngo we are too open iyo tudafite umupira. Kwa kundi byawe nakubwiraga ko umutoza wa Liverpool ashaka ko bagira icyo bita control over chaos, ashaka ko bazajya bagira control ku mupira cyane. Yinjiza abakinnyi benshi mu kibuga cya opponent benshi cyane. No muri box yari Liverpool wasanga gifite nk'abakinnyi 7 mu rubuga rwa Man U muri box, bigatuma hatakara iyo balance. Kuvuga ngo ese Man U ni ufata mu gihe twawutakaje twe twasize batatu inyuma biragenda gute? Icyo kintu cya balance cyo kuvuga ngo turawufite ariko tu balance hagira abatakaje n'abadefanda bigira umunzani uringaniye ku buryo tutakaje tutahita twatakwa byoroshye. Icyo ni ikintu kikimugoye. Wareba rero nanone mu tundi tuntu abantu bavuga bati akwiye guhindura uburyo nyine bwa structure y'uburyo abakinnyi nyine bapangwa n'uburyo bahagarara mu kibuga. Baravuga bati nk'ubu igitego cya Magwaya cy'umutwe yagitsinze nta muntu umumaritse, ariko na Dorgu na Matis de Ligt bari bahagaze bombi nabo nta muntu bamakinze. Ni gute abakinnyi batatu ku mupira w'umuterekano usanga bose bashobora guhagarara nta muntu n'umwe bamakinze? Igiteye agahinda kurusha ibindi rero. Yahoze aseka Arteta ngo Arsenal ngwirirahinga ku set pieces mu kanya turabijyaho. Yego. Ariko nyamara muraza kumva igisubizo cya Arteta n'icyo umusore wa Arsenal baje kumusubiza. Nk'ubu ngubu Liverpool kikwereka yuko ifite ikibazo ku mupira w'imiterekano. Niyo kipe usibye West Ham, usibye Leeds, usibye na Nottingham,
West Ham yatsinzwe ibitego 8, Leeds 6 na Nottingham. Liverpool niyo kipe ya kane imaze gutsindwa ibitego byinshi mu mipira y'imiterekano kuva ino sezo yatangira. Mu mipira y'imiterekano 70 bayiteye havemo ibitego 5. Ibyo ni ikibazo mu gihe iyo ugiye kureba ibyo yatsinze kuri set pieces guhera sezi ishize ugafata n'iseza higeze ni ya 17 imaze ufatiye mu makipe 20 ya Premier League ni ya 17 imaze gukora ibitego biturutse kuri set pieces ku mipira y'imiterekano. Uri bikiriya ko Fura batsinze Arsenal iriya ya Dominic Szoboszlai bakavuga bati rero harimo ikintu cy'uko nsoza mu bintu nk'utuntu nka dutatu bamuhaye twa recommendation icyambere yavoiding defeat yo kuri Eintracht atsinda kuko arabashyizeho record iheruka mu 1953 nibatsindwa icyo kirahita cyica abakinnyi mu mutwe confiance irajya hasi kurushaho. Icyo abanza cya voiding atsinda Eintracht muri Champions League kwa gatatu. Icya kabiri niba udefanda championa ushaka no gutwara ibindi bikombe nk'uko yabivuze ko akeneye gutwara ibikombe bikomeye muri Liverpool, be the king of everything. Ugomba kuba umwami wa buri kintu cyose, nta detaye nimwe usiga idafunze, ntabwo utagomba kugereka kurindi. Mfite ikibazo cyo kutabalansa equipe, yibalanse mu kibuga uburyo yataka n'uburyo yugarira be bifitemo equilibre. Abakinnyi bafite ikintu cyo kurashinga ibyemezo cyangwa guhutiraho, baganirize icyo kintu cya composure kigaruke. Ufite ikibazo cyo kudatsinda kuri set pieces, bibatoza nushaka kuzana umutoza w'umuhanga kuko mubona imipira myinshi nk'iyo mukorerwa amakosa kuko murataka cyane bikosore. Decision ya gatatu ariyo Rwaga yageze kuvugaho. Wowe urimo uraforsa gushaka guprove impamvu yishyuye miliyoni 450 uzana Alexander Isaac bijyanye n'uko yashakaga gukina, uzana n'uyu musore w'umudage Florian Wirtz, ukisanga line-up yawe iri gushingira ku kudefanda amafaranga washoye kuruta kugushyira abakinnyi bakoye mu kibuga. Niba Alexander bitarakunda wimukora introduction ku magra rendezvous nkaya, abanza ushake confiance muri ekitike n'abandi abanza guhe match ugenda umwintroduce gahoro gahoro. Hari n'abavuze ngo iyi sezi ishobora kutaba nziza kuri we ariko the next one kuko zakora pre-season akazababyarira umusaruro. Ikipe ya Arsenal yari yakoze urugendo ijya kuri imwe muri stade benshi yo babona ekipe yabigiye gukiniraho bigora ndetse bakemera resultat ko umukino urangiye bari Craven Cottage. Umukino warangiye ikipe ya Arsenal ibonye intsinzi yabonetse ku munota wa 58 ni igitego cyatsinzwe na Trossard, umupira yahawe na Magalhaes. Birangira Arsenal ibonye amanota 3 ndetse ikomeza kuba ku mwanya wa mbere. Abantu barabwira Rugaju ngo uraje ngo mari iminota ngo ugende utavuza Arsenal ngo ugende utayivuza ntago bakira iyo Arsenal agomba kuyibabwira. Ni ikipe ihagaze neza, navuze muri agasitike keza. Ni ikipe imaze gutsindwa igitego kimwe cyonyine kivuye muri open play cyangwa se kuno bakina, ibindi bitego bibiri yinjijwe bapasanye ko igitego binjijwe nyine bapasanyije ni igitego batsinzwe kuri Manchester City banganya kimwe kuri kimwe. Ajya gupasanya no guhanahana umupira ubwo rero ibindi bitego haba icyo batsinzwe kuri Newcastle ndetse n'icyo batsinzwe kuri Liverpool byari bitego bivuye ku mipira y'imiterekano. Ni kufra ya Dominic Szoboszlai ndetse n'igitego batsinzwe na Nicky Vortamed nabwo bari bateye kona kitatiramo igitego kuri Newcastle. Birumvikana uburyo defense yabo cyane cyane ya Gabriel Magalhaes ndetse na Saliba bahagaze neza. Ni defense iri solide mu by'ukuri, benshi bari no guhamya ko kugeza ubu sofa mu mikino imaze gukinwa mu mashampiyona akomeye niyo defense nziza. Ariko si bo bonyine kubera ko bafite Timba ndetse na Calafiori nabo n'abakinnyi beza cyane, bakanagira n'umuzamu nawe sevinga cyane uyu muzamu David Raya. Ubwo rero Arsenal babonye intsinzi iryoshye cyane uko bivugaga kuri Craven Cottage. Sezo ebyiri ziheruka bari batarahatsindira, bari bagiye batakaza amanota, ariko kuri inshuro batsinze igitego kimwe ku busa. Yego ntabwo ari cyinshi ariko ni igitego cyabafashe kugumana umwanya wa mbere, binabinjiza muri UEFA Champions League byibara basize mu rugara wa mbere. Kandi ikintu cyo kwishimira nuko bari gutsinda abakinnyi, variety y'abakinnyi bari gutsinda. Trossard atsinda, Bukayo gatsinda, Zubimendi gatsinda, Rice gatsinda. Nacyo ni cyiza cyane ku mutoza Arteta. Bigaragara ko iyi sezo agerageje byibara gutsinda match nyinshi zikurikiranya. Reka rebe ko yakomerezaho mu bintu abafana ba Arsenal twabaha, ariko mbabwira rigoga ko tugira ikindi kiganiro cyiza kuri Magic FM kiba saa moya kugera saa 4 z'ijoro. Turaza kuba turi kumwe n'abavandimwe nka Samiri n'abandi nabwo baterekeho ibi kuri Real, kuri Barca, kuri Liverpool, kuri Arsenal. Turi kunyuramo
neza ariko tutabyinjiramo cyane ubwo tuba dufite amasaha 3 yo kubikora byonyine ubwo wakunda umupira w'i Burayi saa 9 z'ijoro kugera saa 4 uyu munsi ndabararitse mushyire kuri Magic murumva ibintu biryoshye. Reka mbijyane muri ubu buryo. Ubundi iyo bakubwiye umutoza yitwa Arteta n'umutoza yitwa Pep Guardiola hari ibyo bita similarities cyangwa se ibintu ureba kuri bombi ukabona barabihuje. Ushobora kubona byinshi. 1 bombi ni Abespanyol. 2 bombi bakina 4-3-3. 3 bose ni abatoza bizerera mu kintu cyitwa possession based football. Ibyo bintu ko babihuje Arteta yabizanye abishyira kuri Fulham kuko ngiye kubiguha yari afite possession ya 63% mu gikipe ya Fulham yari ifite 37%. Aho ntabwo nari nasobanura icyo nshaka gusobanura. Uri kumva ko ikipe ye yagumanye umupira ariko se nk'umuntu wabaye umwungiriza wa Pep Guardiola akaba yaragiye abona ukuntu ikipe zigira icyo kintu cyo kuba possession based football clubs zikina umupira zihererekanya zikora ama approach nyine yo guhererekanya cyane. Ese iyo uhuye n'ikipe ifite icyo bita ama low block ikora block y'inyuma n'ama mid block igakora block yo hagati iyo igahita introduce systeme ya 4-4-2 aho ibifite bane inyuma bugarira ikagira bane hagati nabo bari gukina ariko bejyanye n'abadefenseri ikagira abakinnyi babiri gusisiga imbere mu gihe yafashe umupira ikazagira ansama long balls. Wowe iyo uri gukina nayo kugira ngo iyo defense ubashe kuyicamo niyo mediane ubashe kuyicamo ukora iki? Kuko ni kimwe mu bibazo bigorana cyane. Ngewe ndashaka kwataka ariko opponent wanjye Fulham ntashaka gukina warashaka kuguma inyuma akadefanda kandi akadefanda cyane ari mu kibuga cye ahafite abakinnyi 8 bose bari muri iyo gahunda. Nge ndakora iki? Ngaho ubwenge rero buzira ikintu yazanye ntabwo yagikuye kuri Pep. Yataruye ibintu byabaye mu ikipe ya Everton ubwo yakinagamo hagati ya 2006 kugera 2009. Iyo myaka 3 ikipe ya Everton yazaga muri top 6 inshuro 3 zikurikiranye. Wakwibaza ikipe nto nka Everton imyaka 3 yikurikiranya ni gute yazaga mu makipe 6 meza mu Bwongereza? Ikintu cya mbere bari bafite nukuba ari ikipe yari yagiraga icyo bita excellence muri defense yayo, ntiyakoraga amakosa namba mu bwugarizi bwayo. Excuse. Tugarutse ku kintu mu kanya cy'uburyo Liverpool ibura balance iyo igiye kwataka. Ariko umva ikintu giteye ubwoba kuri Arsenal. Mu gihe amakipe menshi ari kwataka cyane yohereza abakinnyi benshi imbere bayikubita ama counter attack. Ikikwereka ko Arteta ari umuhanga. Kare akantu ngakuraho se muntu ngakureho ushaka ko ari iyi iri kubitera probably yego. Ikikwereka ko ari umuhanga we yamaze kubaka defense idafite ibibazo aho yakinnye iminota 90 adatewe shot on target. Mupira ugana mu izamu yego yigeza shot ku ishot rijya mu izamu. Umuzamu we ntago yabonye akazi gakomeye. Bivuga ngo ikintu cya mbere abanza kugera ibere ni balance. Ndakwataka ariko se wowe mu gihe wawufata ngomba kuba mfite nanone uburyo mpita nkubuza ku buryo utashobora kunyataka ngo ujye mu izamu nsinde. Nikibikwereka ugiye kuri table iyi season kimwe mu bintu bikwereka ko Arsenal serious. Arsenal mu buryo butangaje mu mikino 8 imaze gutsindwa ibitego 3 gusa. Iyikurikira mu kugarira ni Man City na Sunderland zimaze kwinjizwa ibitego 6. Wabyumvise? Ibanga rya mbere rya Arteta yari komoye muri Everton. Ikipe yacu ya 2006 kugera 2009 yari izi kugarira. Ibyo byaduhaga amanota tukabasha kuza amakipe 6 meza kandi turi ikipe nto. Solidity muri defense icyo cyamutandukanyije cyane na Pep muri iki gihe. Icya kabiri arabizi ko niba ukeneye gutwara igikombe nigeze gukoresha iryo jambo yaravuze ngo we have to be the king of everything. Nabami bishyamba tugomba kuba umwami kuri buri kadetaye kose. Kubera iki? Aravuga ati gutsindisha umutwe ni kimwe mu bintu Everton iyo myaka yakoraga
kino mu bintu byatumye azana Nicolas Jovel amukuye mu ikipe ya Man City n'ubundi nubwo iyi weekend bitasabaga gutsindisha wenda umutwe ariko wari umupira nanone w'umuterekano ugomba kubanza gukorwaho n'iki n'umutwe ni assist y'umutwe n'ubundi yamagara yese. Uzi icyo bisobanuye rero, uyu mutoza yamaze kumenya ko igitego si ngombwa gusa kucyubaka muri ya buryo bwa twahererekanyije passe mu izamu dutsinda igitego. Aravuga ngo iyi kipe ibloka kuri iyi ifunga kuri iyi itava inyuma kuri iyi, hari amahirwe ngo amwe igusigira. Buriya rigoga iyo abakinnyi bapanze mu kibuga abo bane b'inyuma mvuze n'abo bane bo hagati bo muri mid block bo hagati, kubera ukuntu ikibuga ari kinini mu mpande, they tend not gushyira abakinnyi ku mpande ngo baheze, ahubwo usanga begeranye bagafunga cyane hagati hariya harebana neza n'aho poste zizamu ziteretse. Buriya niyo principe ya mbere ya defense. Uzabibona abakinnyi bose badefanda bahisha izamu, ntago batuma nyine imboni zawe zitumbera mu izamu neza direct. Niyo mpamvu baba bafite 4 bakagera na 5 bakagera 6 bakagera n'8 bakaza bagafunga izamu, ariko na 2 na 3 na 7 na 11 ugasanga bafite ukuntu basa n'ababegereye ku buryo badasigamo espace nini. Uzi ikintu bagusigira yuko impande hariya icyo twita wide, hariya baro irengera, hariya bayinagiriye irenze, haba hari espace yo gukiniramo. N'ikirere Arteta afite ibisubizo, afite Bukayo, afite Trossard, afite Martinelli, afite solution mu bakinnyi bakinira aho hantu. Iki nabasaba ni kirero, wowe wigorana no kuvuga ngo paka ngombe nyitsinde cyangwa ncenge penetre dutsinde. Even if it is a corner, we yikore iboneke yo corner nta kibazo, cyangwa dribble nagukorera ikosa don't force ryamibe set pieces, it's okay. Urimo rabyumva twa exploiter imipira y'imiterekano. Yagiye gutsinda igitego amaze kugerageza kona 7 kandi azivariye, zimwe agatera amakona magufi, izina agatera deuxième poto, kugera kuri kona yabonetse yaje gutanga igitego cya 8 set pieces. Kona ya 8 niyo yaje kuboneka mu ubwo buryo. Uri kumva ko si ikintu cyiza nk'ikintu kibaguyeho, they force it until kibyaye ikintu. So ubwo rero navuga yuko mu magambo magufi kugira ngo twigendere, Arsenal ngiryi bangiri gukoresha nuko maximiza kudefanda neza no kuba aba master abo gukoresha opportunity yose ushobora kubyara igitego, ntibagira kadetaye basiga badafunze. Nasoreza urakoze cyane. Ikipe ya Manchester City iyi weekend nayo yakinnye, ni ikipe twari dutegereje uburyo yitwara. Man City nayo yabonye intsinzi. Impamvu sinashaka ko tubitindaho, ahubwo genda babaza ikibazo kimwe cyonyine kitagira icya kabiri. Manchester City ubu tuvugana ni ikipe mu by'ukuri umuntu yaza gusubiza amaso inyuma, ntago wakabaye uri kuvuga uti Man City ubu nayo iri mu ikipe ari gushaka igikombe cyo muri shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko ubu tuvugana ikipe ya Manchester City yamaze gufata umwanya wa kabiri, iri kurushwa amanota 3 gusa n'ikipe ya Arsenal.